balik lagi sama saya di game yang super mati pokoknya. Ini zaman saya SMA. Ini zaman saya SMA sampai ke rental seperti itu. Jangan PS 1 ya itu. Kita coba langsung start dulu ini soalnya kok gerrrk gitu. Nah gini kan enak. Tadi muni kerusuk gitu nggak enak di kuping, oke? Ini zaman saya SMA, ini game itu saya sampai menghabiskan uang banyak pak di rental itu dulu. Wes pokoknya wapi ini pokoknya itu ini pertarungan jalanan, jalangkung. Pertarungan jalanan. Saya kemarin sempat main, cuman karena saya takut ada copyright ya. Cuman kalau di sini nggak ada copyright, jadi tapi ya nggak apa-apa lah. Kita nggak pakai musiknya. Soalnya nanti saya edit lagi. Kita langsung story pak ya. Apa ini? Ini kemarin yang saya coba. Jangan dilihat, itu aib. Kita create user ID baru ya. Namanya sebentar saya namanya beberapa hari ini itu saya pantau di YouTube itu ada yang lagi viral itu pemain tinju itu apa itu yang lagi viral itu loh pak, siapa sih itu ada di YouTube itu selalu trending namanya itu ini ya Conor McGregor sama Khabib Nurmagomedov. Nah, itu pertandingan yang paling seru itu sekarang itu, tapi yang menang itu Khabib ya. Kita pakai McGregor aja. Dia lebih itu kalau ditarungnya itu dia sebenarnya lebih mafia gitu. Kalau teman-teman belum nonton aja di YouTube. Tapi saya nggak buat videonya itu pak, sorry pak, nggak buat video kayak gitu itu. Space McGregor namanya ngeri. Mana R-nya mana? Gregor. Nggak cukup pak, nggak kocok. Kata anak saya nggak kocok itu. Ya udah kalau gitu Mac langsung MC Gregor gitu aja sob. Mana R-nya ya? Langsung aja kita dan. When you come from Bed-Stuy, Brooklyn, survival ain't a choice. It's a way of life. Yeah. Lots of folks can only make it by hustling, dealing dope, or claiming a crew. But you wanted to be better than that. You wanted to stay legit. But check it. Sometimes the street makes the choice for you. And hard work ain't enough to keep your hands clean. On the way home after another long day at your uncle's car repair shop, your life came face to face with the Stuy's seedy underbelly. That pig, Jervis, was putting the press on my routine and getting all up in my business. Hiding behind the badge, he thought he could lay down the law like he owned these streets. Okay. You didn't know me then, but when you saw me getting the wrong side of a wall, you still stepped in and saved my hide. Something I'll never forget, on the real. And after seeing you throwing blows like that, I offered to introduce you to my main man, OG, in a life where your fists could earn you the loot. You didn't want to hear it though. You still wanted to make that honest dollar. But soon, Jervis's shield posse began to make your life miserable. The heat left your uncle no choice but to drop walking papers on you and made you unemployable. Winning respect with OG and letting your fists do the talking was your only choice left to provide for your family. Wajahnya seperti apa saya lupa tuh. Kita memadakkan pak. Oh kayak gitu. Saya ingat wajahnya kita buat
Now let's work on the face. Wajahnya kotak. Kotak. Bentuknya gini ini keker gitu ya. Kita buat dia jangan dia kulit putih segini aja. Alright, now let's work on the eyes. Matanya ini ayo foto. Saya ngerasa kalau kayak gini tuh kayak apa ya, kayak karakter yang di X-Men itu yang nggak ada hidungnya, apa sih, film apa sih? Nah, saya lupa itu. Ya hidung. Kalau kayak gini kayak karakter itu superhero Deadpool ya, kayak Deadpool. Gini. Matanya coklat. What about his eyebrows? Alisnya kita buat wadaw, kayak gini nggak punya alis dia bisa melihat tuyul. Ya kayak gini kayak Do any of these noses look close? hidungnya mancung lah. Kita buat seperti ini. Time for a mouth. Mulutnya, bayangkan mulutnya seperti seksi seperti ini. Nah, seperti ini karena sering ditonjok orangnya. Sering kena tonjok akhirnya gitu. Kita buat dia kuping telinganya. What kind of hair did he have? Hair. Bagi seorang petarung. Seperti ini. Ya, seperti ini aja. Cuman ada pilihannya cuma sedikit. Ini aja. Wadaw, ini potongan zaman lama itu ya. Gabrek gini. Terus gini tuh klimis itu kayak Eko itu. Eko Patrio. Nah, buat ini aja lah. Dia berjambak, nggak bisa lagi, boy. Cuman mentok sampai segini. Buat kayak gini aja. Ini belum tumbuh, belum pakai wadoyo. Oh, ini coklat gini ya. Oke. Nice. Sudah, Pak. Nggak bisa ini. Loading. Does that look right? Oh iya. Yes, that's him. Alright, now let's try to match your voice. What is on like? Clean cup. Street. Oke. Kita buat. Nah, ini adalah gaya bertarungnya, sob. Ini. Oh no. Lah, ini kalau ini pakai kickboxing. Wadaw. Pakai gaya bertarung apa ya? Loh. No. Nah, ini apa ini? Ini pertarungan jalanan ya. Gaya jalanan. Kok mana sih? No. Wah, ini gaya jalanan. Oh, ternyata pakai ya previewnya. Gaya bertarung jalanan. Ini material art. Gaya tarung apa ya enaknya? Oh, kalau material art itu kayak gitu. Ini wrestling. Oh, wrestling itu kayak WW itu ya. Ini yang kunci-kuncian itu. Expert are well balanced, fact, capable on wearing down on body force thing. Coba lihat lagi sih. Gimana sih tarungnya? Saya terus terang itu main ini itu enggak itu
belum pernah game gitu loh. Makanya saya masih penasaran gitu, nyari lagi. Kita pakai pertarungan jalanan, boy. Soalnya kita itu jalan. Nah, jalanan. Many. Apa ini? Yo, it's still many. With all on, you need to get some real skill to survive. Head strategic rolling, you know, coming lesson 2. Oke. Kita disuruh latihan. Ini apa ini? Aduh. Oh, kita nggak punya baju, sob. Kasihan sekali. Ini apa ini? Oh, ini lagu-lagu, jangan. Ini apa ini? Option exit map. Ini guru kita ini, sob. Saya masih ingat kalau ini adalah sensei. Loh. Harus latihan. Oke. Kita exit. Kita sudah bisa. Hey, how's it going? Kita akan kembali. Kita nyoba lagi di terminal ini. Waduh, kok musuhnya ini susah ini, sob. Seingat saya ini susah. Slow boy. Mam ini, ayo. Slow boy. Oh, kamu kok lemes sih? Jangan lemes. Ayo, ambil. Woi, tolong. Woi, santai, woi. Ya gitu. Lagi. Ayo, mama tuh. Ayo. Bangun, ayo. Ada polisi, Pak. Tolong. Tolong, Pak polisi. Tolong. Danger, Pak. Oh, iya. Oh, danger langsung, sob. Danger langsung. Stop. Ayo. Aku lupa. Efek sudah lupa. Ini sih. Grabnya. Kalah, sob. Efek tidak berarti sebelumnya. Ini selesai. Bang, bang! Total poin, total earning, lumayan dapat uang. Defend our office, the club 35 will meeting going no di strong, got it. 35, oke. Kita ke 35, sob. 35. Mana tadi? Kita disuruh 35. Suruh defend sana.
Waduh. Ini ngapain ini? Waduh, bertarung sama Pak Polisi, Pak. Kalah dia. Oh yes. Ini adalah udah mau menang tadi. Mama, tolong Pak. Mama. Duh. Kok susah? Dulu saya menangan. Kalah terus. Emosi saya, ganti aja. Warning. Gunhill Garage Special Treatment. Aduh, oh, banyak yang itu ya, WA ya. WA. Kita akan membuat musuh kita menangis, sob. Menangis. Kita buat mereka menangis karena telah kita buat dia menangis, sob. Kita buat dia menyesal. Saya sudah berlatih. Oke. Saya tuh ininya nangis ya. Mamam ini, ayo. Mamam ini.
Waduh, ini bahaya ini. Bahaya ini. Aduh. Pukulannya mantep soroy. Loh. Aduh. Danger langsung, Pak. Weh, gak mau banget dia. Aduh. Ayo Gong, menangin Gong. Kurang dikit, ya ampun. Ayo. Mati kon. Ayo, mampus. Walaupun babak belur yang penting menang, pemain. Oke. Akhirnya menang juga ya. Don't let Holmes wins again. John Ducks TV. Oke. Don't let you up, Holmes. Thank you for follow. Kita ke Gun Hill Garage. Oke. Ini apa ini? As like damage ability block chest disease do not dari situ track often potential something hold cloud dangerous. Oke. Kita kemana ini? Berarti kita ke tempat berlatih. Mana tempat latihan itu? Ini ya. Hey, how's it going? What kind of workout you want today? Grip. Ini. Topless itu apa ya? Kita lebih kuat lagi. Lower strength, kekuatan bawah. Kita buat begini aja. Kita naikkan sedikit. Tongless itu apa ya? Bellnya kita naikkan. Ini ya Pak, ini penting ini. Udah segini doang sob, gak bisa lagi. Kita kemana ini? Ini apa the limit ini? Ya bertarung lagi, jadi kayak banyak-banyak ini.
anjir loh padahal dia. Wah, parah. Oh, mati kok. Duh. Wah, kesalahan dia saya. Yeah, that freight train that hit you, that was me. Bapak belur mamen, gak ada panggilan kemana-mana. Kita ke foundation aja. Tadi katanya apa di foundation, ada apa? Disuruh ke foundation tapi waktu itu kita masih kalah ya. You should be happy now. You a street celebrity. Oh, street celebrity sob. I'm gonna make you famous. That my word. I already got demo type kit. Okay. Yeah, but you gonna be famous for getting beat down the street. Okay, yo man. Ya. Bangun. Waduh. Nih. Aduh, kesalahan sob. Kesalahan. Aduh, tolong. Kamu nakal ya? Nakal. Maaf ini ya. Kalah. Saya mau buat dia kalah dengan agak bagus gitu. Kalau nanti saya kalah dia. Bow down to the champ, chump. Kita sudah itu. Apa ini? Some major coin will all fact, so her buying around. How about going drink? Yo, you gonna make some major coin with all that factor. So how about buying around? Let's hit the bar. Okay. Ini apa?
station, workshop, living, no pulse. Kenapa ini? Ada apa ini? Counting on you. Aduh. Kita kemana dulu ini? Ke bar dulu apa ke mission complete? Making a living with your knuckles was starting to bring in the paper. You were ready to upgrade to first class on the rail. That meant taking your fists to the main stage, where you could get paid to the fullest. Even though OG was against the idea, you knew there was only one place to take your cuffs. Okay. The Dragon House. The Dragon House. The Dragon House is hosting major competition. The winner, the street crew, losing not option. Oke. Kita ke sudah terkenal, sob. Jadi ini kayaknya part 1 dulu ya, besok kayaknya part 2. See you next time, happy gaming and udah ya. See you. Happy gaming and see you.